nje la abazoshalaza bayi-3 kuzoba umfundisikazi uVezi nomfundikazi Mathebula nomvangelikazi Ndlovu. Ngiyanicela nidonsane ngemjiva 5 minutes mawubona ukuthi useweqile umakhelwane umdonse ngomjiva ugiye ngethambo lakho wena olaziyo ithambo lakho osukuma nawe ngalo. Haleluya bazalwane. Bese asondela ke iyo ungaphinde unginike ngicela ukuhlabelela kuphela bese ngihlala phansi ngoba mangingangena ezwini basalwane. Ngiyabonga mongamelikazi liyathi izwenkosi izenzo baqinisela Nkosi yami bapha amakhosikazi aqiniselayo uqinisela uhlusha umyeni uqinisela usukhathazwa nayingane Jesus.
nini. Haleluya. Umama uVayisi nesekela lakhe nabo bonke omama bakhona endaweni kaNkulunkulu ngibingelela omama besigqoko bonke egameni leNkosi yami uJesu Kristu. Ngiyabonga uNkulunkulu ongenzela umusa ukuthi ngizoma kule ndawo ngishone likulo nje lilodwa bazalwane likho bonke enhlizweni yami ukuthi akudingwana isibani ngoba uJesu uyililanga. Bakhona abazalwane abamama noma abantu emhlabeni abadinga into zabo nakulezi insuku nezinto abazalwane abathembele kuzona izinto eziphelayo, kanti bazalwane izwi likaNkulunkulu likho konke phezu kwento zonke. Bengifisa sicela uNkulunkulu umama namhlanje ukhuluma ngothando, ukhuluma ngokuphala, ukhuluma nangokukhuleka. Siphele nokukhuleka abazalwane kulezi insuku senza into zethu nangesikhathi esingafanele. Izwi likaNkulunkulu ngelanga ukuthi uJesu bazalwane eseyinhlungwini ngesikhathi esezobethelwa ukuthi wenyukela nabafundi bakhe babe isigejana abazalwane akabizanga bonke abafundi unyukela nabo entabeni ngoba uJesu akasidingi isixuku. Umefuna into zakhe uphumela iqhuze eceleni unyukela nabo abazalwane uthi mayifika entabeni akanyuki nabo unyuka yedwa abazalwane uthi salani lani khuleka. Bazalwane ngenxa ukuthi imhelo ubeseyizwa ukuthi sesifikile isikhathi lapho engizobethelwa khona. Ubethela uJesu akanecala akazi nanokuthi kwenzakaleni kuphela isono sakho ukuthi ubekhulekela abantu bephiliswe bazalwane enza umsebenzi kaNkulunkulu yona. Bengifisa sihlale bomama uNkulunkulu senze umsebenzi kaNkulunkulu esiwunikwe uNkulunkulu njengoba uNkulunkulu asinike wona singayiedela kwethu ngoba nakulezi insuku into kaNkulunkulu sibona ngathi zihamba kancane ngenxa yezinto zethu bazalwane sibambile ngoba sibamba ngapha nangapha. uNkulunkulu ufuna umuntu ozophumela obala akhonze yena yedwa. Amen. Amen.